Ovdje je patrijarh srpski gospodin Pavle, javlja Milisav Milić. Patrijarh srpski gospodin Pavle, koji je danas prisustvovao sednici glavnog odbora za izgradnju Saborne crkve u Prištini, najavio je da će se obnoviti brojni manastiri na Kosovu i Metohiji i pozvao srpski narod na slogu. Ne treba u današnje vreme ni mnogo očiju, ni mnogo pameti pa vidjeti koliko smo mi Srbi i razjedinjeni, koliko nevolja imamo sami od sebe. I ono što sam više puta i sebi i drugome govorio, da je za nas veća opasnost od naših slabosti, od naših nedostataka, nego od strane neprijatelja. Kroz svoju istoriju imali smo i dosta i zbog naših krivica, ali da bome i zbog krivica neprijatelja i nevolja. To da nas opameti i uputi na ono što je opšte dobro i opšte korisno. Ponavljam to često, jer je to toliko karakteristično za nas Srbe, bilo gde da smo i na kojoj širini i dužini ove zemlje. Nije nesreća u tome što imamo mnoga i suprotna gledišta, ali je nesreća u tome što mi ta gledišta kad zaoštrimo i sujete, ona budu na opštu nesreću, da bome najpre našu i svoju lično i opštu i da bome za štetu sviju koji su s nama u zajednici. Saborni pravoslavni hram u Prištini gradit će se u blizini Narodne biblioteke. Predloženo je da se kamen temeljac postavi 28. juna na Vidovdan, kada bi se u Gračanici održao parastos žrtvama Drugog svjetskog rata. Posle Svetosavskog hrama na Vračaru, Saborna crkva u Prištini biće najveća srpska bogomolja i centar duhovne kulture. Za predsjednika odbora za izgradnju Saborne crkve u Prištini izabran je patrijarh srpski i arhijepiskop Raško-Prizinski gospodin Pavle, a za potpredsjednika narodni poslanik Momčilo Trajković, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Srbije.